le mehama e harologaneng ya itsholelo ya lehatshe la Estonia. Mogola gompieno o ta etela lehatshe la Botswana kwa phuthegong ya bagwebi ya Estonia Botswana Business Forum le haele tautona wa bobedi go tswa Afrika go etela lehatshe leo ke tautona wa ntlha go tswa mo kgaolong ya Afrika go etela lehatshe leo ka tiro. Our approach is a pragmatic one, which is only informed by the interest of Botswana. And how even under the European Union program, Mahatsa European Union anetsela hatsela Estonia on the digitalization that's their strong point. Ya no go no botlhokwa gore re lebeletse go ne mo le rona re tekwano ka gore re bona gore re ka ungwa mo go bone re lebeletse le gone gore they are a small country and looking at the economy, there is a lot in terms of our developmental trajectory that we can learn and benefit from our mutual cooperation. Arbola monaga e go akaretsa merahe le baeteledipele mo tshekatshekong ya lenaneo la go tlhokomela dimela ditshedi le tikologo la National Biodiversity Strategy and Action Plan go kailwe go le botlhokwa mo go netefatseng gore ditsatlholego di sireletsegile. Mogolwane kwa lephateng la tshireletso tikologo mmele bang ba leseng o tlhalositse seo kwa Maung Bosheng ko thutopuisanong e neng e rulagantswe ke lephata leo go abelana megopolo ya go sireletsa ditsatlholego le kamano ya batho ba kgaolo ya bokone bophirima le tsone. Maratha ka isara ka pego lephata la tshireletso tikologo le mo mosepeleng wa go tshwara dithuto puisano le merafe go ralala lefatshe. Maikaelelo e le go ta ka megopolo e ka thusang go sireletsa tikologo le ditsatlholego. Mme baleseng a re go abelana megopolo magareng ga bone le merafe e tlhaloganyang tikologo ya one botoka go botlhokwa ka go ka ba thusa go ta ka ditharabololo le melao e maleba ya go tlhokomela tikologo. Re na le batho ba ile go ba tshela mo tikologong ene ke bone ba itseng botoka gona le ba ile gore ga ba nne mo go yone. So kono ke gore re ba involve kana ba nne ba tsaya karolo mo go reviewing strategy se sa rona sa 2016 sa 2016 hantse go tlhabologa kana magatse a tlhabologa a rotloetsa gore go nne le mo go teng the whole government whole society approach. Hence Botswana is a signatory and has ratified. Re le Botswana re ikamantse le thulaganyo e ya go itebaganya le dikgang tsa tikologo ka 1995 mme lekgotla la rona le dumalane go akaretsa mafatshe a mangwe go tokafatsa mealo ya rona ya go sireletsa tikologo. To update our national biodiversity strategy. Bana le seabe ba ne ba ntsha maikutlo a bone mabapi le kgang ya tlhokomelo tikologo. Workshop e ke bone le botlhokwa thata e nthutile dilo di le ntsi mo go tshwana bo phetogo ya loape plus mesima e epiwa plus diphologolo tse re tshela le tsone like bo ditoyana gore di ka ya kgakalanyana le rona go gore re bule di-gate di kgone go ko mahilo a kgakala le rona di sielwe metsi gone ko. All the targets for this framework, stakeholders in Botswana, now in Ngamiland, were to then contribute. Thulaganyo e rotloetsa bona le seabe mo go tlhabololeng melao gore e ame kamano ya batho le tikologo botoka. The meaning of them, will they create the impact that we want, and who should be taking lead in the implementation of each target. Tsholofelo ke gore mo dingwageng tse some tse ditang go bo gona le melao e beilweng e itebagantse le go sireletsa tikologo dimela ditshedi le ditsatlholego. Maratha ka isara BTV News Maung. Re tsena mo go tsa thuo ditshupo tsa banana kwa Sorowe di ne tsa tsisa baitsanape ba ba harologaneng mo mererong ya thuo ba ba neng ba kgothatsa banana ba ba mo kgwebong ya leruo ga mmogo le ba ba eletsang go simolola kgwebo eo gore ba inaakanya le methale e tshwanang go kopa dithuso kwa dibankeng le go ba thusa go godisa dikgwebo tsa bone ka bohego. Gabriel Mereki ka pego. Ditshupo tsa leruo tsa banana di natisa baitsanape mo go tsa leruo go ta go arogana maele le boitsipa jwa dingwagangwaga jo banana ba ka bo dirisang go semosa dikgwebo tsa thuo ga mmogo le go atolosa tse se seng di le teng. Re ne ra timediwa gape re latlhe temothuo re go bereka ko diofising. Diofisi ga di sa tlhola di na le mmereko
go tla ra gore yo nna re timetsa re mo supegetse gore ano re tla boela ko morago ra go tsosolosa sone se sa agileng le hatshele pele ga go itsewe gore gona le seo se se bidiwang TEME e ne le thuo. When the opportunities come in your country, grab them. There's such a lot of opportunities here. Don't wait for anybody. Fa sebaka se le teng ke tshwanelo ya gore le se dirise le se ka la emela ope gore a te go le kgarametsa. Fa re lebile thuo e dikgomo lefatsheng la Botswana go santse go na le sebaka sa gore e gole. That all this can be pushed up to a high production of animals in your country. Ba ba neng ba tsile go supa ditirelo tsa bone ba tlhalosa ka se se ba thuseng go atlega mo dikgwebong tsa thuo. I saw a niche market believing in skin and hides that I can do leather and tanning. Ke ne ka bona phata ya go dira kgwebo ya go thabolola matalo go dira dithuto tse di farologaneng ka go lebega go santse go sena ope o dirang jalo mo lefatsheng leno. To really invest in production of leather because it's not developing in our country. Maranyana a ra tsotsengana a khona go fela khakala a go bontsha di tshwantsho in high quality, in high definition, teleng gore le bosigo tota re ka khona go bona diphologolo ha di timetse, re ka khona go bona magodu. Di challenges ke na le tsone tse ke kopaneng le tsone ke go meno gore ba go teng bo ba hitile ka gone, so ba khona go mpha mahoko a mabedi a mararo gore nka khona yang go gore ga ba leng teng le go ba heta. And then as a young farmer ga diname bone exposure ba thuntse ba sa itse ka yone. Banana ba ba kgoneng go ithuta mo ditshupong tse ba supa fa le botlhoko e bile di ba fa sebaka sa go tsaya botsipa mo go ba ba seseng ba itsetetse mo dikgwebong tsa thuo. Di-field di ka re tsamaela di ka re thusa thata re le banana go ka mabaka a gore ga o se simola dilo tsa bothuo tse ke dilo tse e leng gore o tshwanetse gore o nne o tsena mo tsone o bone o botse barui le balemi gore dikgwetlho tse ba leng mo tsone ke dife le gore ba kgona ka tsela e ntseng yang le gore go padisa ka tsela e ntseng jang. I've learned a lot from this event. Ke ithutile go le gontsi thata mme sengwe sa go nna jaana se ka thusa banana ba le bantsi. Ke kgone go kopana le banana ba le bantsi ba ba mo kgwebong tsa thuo. A lot of young people from the industry. Banana ba rotloetse go tsena mo thuong le gona go thabolola ditswelorong ka e le kgwebo nngwe e nang le dipoelo ebile ka tsosolosa itsholelo. Ke Brele Mmereki, PTV News, Serowe. Disupo tseo tsa barui ba banana tse di bidiwang Youth Livestock Farmers Day kwa Serowe di kaiwa ha di le botlhokwa mo go amoganeng dikitso magareng ga barui go godisa mogama wa thuo. Se se builwe ke mothusa tona wa papadi le kgwebo re Baratiwa Mathothe a bula semmuso ditshupo tseo tsa malatsi a mapedi kwa polaseng ya Letlhare kwa Serowe. O mogolo marobela ka pego. Ditshupo tse ke tsa bobedi go tshegetswa mme maikelelo a tsone ke go tisa barui ba banana gologolo gongwe go ta go supa le go amogana dikitso gore ba ka thabolola yang leruo la bone. Despite the challenges presented by the climate change and other negative factors that hit us from one season to another, your actions are true demonstration that you are not only leaders of tomorrow, but also leaders touch barriers of the day. Agriculture, is diverse. Kuru, I was in a good Temuero, I was in a dairy industry, I was in a beef industry. Can I was in a was also we are getting no. Ella had netting no hand reading someone. Yeah, I mean, that's agriculture. I was in a money. The future for Youth Livestock Farmers Day, we are hoping to involve more youth farmers and hoping to sort of make this information accessible to everybody from the far reaches of Botswana. And maybe even explore the value chain even more, because today's theme is about empowering youth through opportunities in the livestock value chain. Bontsi ja barui le bagwebi ba botlana ba supa fa dikgwebo tsa bone di ruteditswe ke lekanana la SIDA ba e leng barotloetsi ba ditshupo tse. Ba SIDA ba supa fa maikaelelo e le go godisa go oketsa palo ya bagwebi ngwaga le ngwaga. Ke a rotloetsega ga ke bona di stolo yana le tse ke se tshwereng ha pudi ya me ya mashi ke to rotloetsa banana le barui ba bomme jaaka nna yana gore re ka kgona le rona.
I'd say I'm still at the infancy stage right now, but to the youth who are looking to go the route that I've gone, whether it's cattle or horticulture or whatever industry that you're in, I would say start small, make it scalable, but start small because then you're able to understand and actually learn more about your business. You can mo gone gore re rutetse banana ba tsena ka bokete jo bo ka re khotsogatsang re le hatse re le government. Monongwaga ditshupo tse dingwe ke ile bagwebi le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi bogolo jang tse di itebagantseng le mogama wa temothuo gore barui ba tswelele ka go ikopela thuso mo go bone go godisa leruo la bone. O mogolo Marobela, BTV News, Serowe. Tsoe re leboga go bontshe weekend tsa rona dikgang tsa rona di tswelela jaana dithuso le dimpho ka go harologana di ntse di tsweletse ka go abelwa komiti ya dibetso tsa tholego ya kgaolo ya Ghanzi mo nakong eno dimpho di taka company ya Ohorongo Cement go tswa Namibia. Dimpho tseo go bolelwa ditanono tsa botsalano jwa mahatshe a Botswana le Namibia. Angela Inosa Kapego. Mahatshe a Botswana le Namibia go dimoga go tlhakanela molelwane a na le botsalano jo bo gogileng dingwaga bo tiiswa ke tirisano mmogo e tseneletseng mo mehameng e le mmalwa le mo nakong eno lehatshe la Namibia le tsweletse ka go ikaeletsa la mannete e le lehatshe le le kwa mokgosi le Tsiboge. We are not here for quick wins, but to walk a path together, to support one another, to grow together and to rise together as Africans. We support trade between our countries and we contribute to the economy actively that will benefit us all. From the trucks bringing back coal from Botswana into Namibia, to the various border fees and services that support the infrastructure, our presence here creates value, and we are very proud of that. It is a good thing to have a neighbor who you can always shoulder or lean to or lean on in time of trouble, in time of disaster, in time of grief, in time of pain. It becomes easier when we handle problems together and come up with solutions together. Le ha malopane nga megile ka nako ya merwalo ya boseng a setse a tlametswe mme hela dijo tse di ka thusa le mo dinakong tse di tlang. We are entering yet another season that is going to be very cold, or that is the winter season. Now, with food being available to our victims, I believe strongly that will provide the necessary comfort. I have to express my sincere gratitude to you for having seen it fit to choose us among the many needs that you also have in your country. That spirit shall go a long way to create room for growth for both countries. We also look into attracting investors like yourselves, and will be privileged, as you indicated, that you will work a path together. Let it be practically exercised so that we convert the life of our people. Ba company ya Ohorongo Cement ba re mpho e ke simolodiswa botsalano jwa motia jo bo tla solegela molemo mahatshe o mabedi. Angela Inosa, BOTSWANA Television, Ghanzi. Mothusa tona wa dithaeletsanyo le dithamo Reshon Ntlhaile a re puso e itamile go oketsa ditirelo tsa maranyane gore di akolwe ke bomme. A bua ko letsatsing la mahatshe la dithaeletsanyo le dikitso le le neng le tshwaretswe kwa Hukuntsi. Re Ntlhaile a re puso e tsile ka methale ya tekatekano ya pong e thotelediwang ke tiriso ya maranyane. If we are to progress as a country, we should carry everyone with us. Gore re gole re le lehatshe re tshwanetse ra tlhomamisa gore ga gona ope yo saralang ko morago re tshwanetse ra tlhomamisa gape gore re lebeletse gore re la tlhoko dikgang tsa bong gona le gore re di gakololwe morago. Quality is inherent in our solutions rather than added later as an after.
I am pleased that our sector recognizes the need. Ke itumelela gore lephata la rona le bone go le botlhokwa go tswela phatlha ya go ruta ka tsa maranyane go rotloetsa dithuto tsa maranyane le dipalo tse gantsi ditiro tsa teng di dirwang ke batho ba borre. Re na le smart mining e leng gore re tla bo re thusa di-mine tsa rona tse di mo Botswana gore di kgone gore di epete mane ba itshireleditse go sena mo e leng gore motho o tlhoka gore ba tsena mo mining a ya go epete mane eo. Tla bo e le gore motho o tla ba kgona gore a tseye traka yone kana di-drill tsone tse di ko mining a ba kgona gore a e laole a le mo officing a ntse ga pele a computer a sa tlhoke gore a ba tsena ko teng ko e leng gore ke gone ko e leng gore go diphatsa tota. Mthwetsa re thudimeletsa mahatshe a sele moeteledipele wa phathi ya kganetso kwa Afrika Borwa Julius Malema o ganeditse dikgang tsa gore go na le kgokgontsho ya nameng kwa lehatsheng leo kgathanong le balemi barui ba basweu segolobogolo ba letso la se-Africana. Malema o tlhalositse hase e le dithamakgorwana mme a tshwaya phoso kgato ya bošweng ya lehatshe la Amerika ya go hodisa maAfrikana a le 49. Malema a re metswedi ya dikgang ga e bue boammaaruri ka seemo se. O ne gape a kopa mekgatlho ya mahatshe go akaretsa la Amerika gore ba seka ba dirisa dikgang tsa lehatshe go didimatsa maAfrika Borwa a buelelang tekatekano ya setšhaba. Motho re na mare di beile phegelwana gone go re tswelela jaanong le mantsitswedi wa metshameko se di ke ga kwa we mesente. Wawe ese gawe ele ha ke go leboga kgaitsadi a ke kgomotsego go bo re netse di kgantsa rena tsa SETSWANA tsa nako eno ka maatlametlo le botswerere jo bokalo mme motswana wetso molotsana o sa tswa go utlwa raja le gore sebaka jaanong ke sa di kgantsa go tsa metshameko ke bitso hela go City ke aga kwa mme re di simolla jaana. Mokamedi wa company ya Golden Door Sports Agency Dlodi Dube a re o anyile dilo di le botlhokwa kwa taletsong ya kgaisano ya mabelo a Diamond League mo go yang go ungwela lefatshe leno go le gontsi mo mererong ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo a selebego se se kwa godimo. Dube ona la leditswe kwa mabelong a WADA Diamond League kwa Doha, Qatar a neng a tshwerwe kgwedi eno e le 17 go fitlha e le 12. Mekgomotso Sefako o tshotse dintlha. Dube a re loeto le mothatleletse dikitso di le dintsi le tse ba ntseng ba sena tsone mo gae. Jaanong gongwe se e leng gore ke a se itumelela le go gaisa ke gone gore ga ke a tsamaela le hela ke kgone go kopana le tsone di-sponsora like bo Puma ba e leng gore ne ba sponsora yone di Diamond League mme ba ne ba supa gore ke santse re saletse ko morago ka dionyana tse pedi tse tharo e le yone kgang ya gore kana as an agency kana company e leng gore e dira le metshameko ga re se gore nne le di-athletes tse e leng tsa rona. That's something se lore we have to work so hard mo go sone mme hela Puma e kgonne gore e re amogele at this time ebile ka spiti ba ba re nyame le ka kgona go tisa ikupelo ya lona. Se sengwe gape o ka gakologelwa gore kana re sa tswa go hiwa other events ke gone hela gore how do you grow your events to gore nne e ko Diamond League and re kgonne go ithuta go le go ntse thata mo di-meeting tsone tse nne re ntse ke di tsena le bone ne le yone kgang ya gore how do you go about running a Diamond League. Motabogi wa pele wa lebelo la 800 meters o thalositse gape fa batsamaisi bao ba Diamond League ba iteetse le go lefatshe leno ka bokgoni jwa lone jwa go tshegetsa kgaisano ya Golden Grand Prix. They are very happy ka Botswana, especially the participation of our athletes. Kana this is something se leng gore ne se supa gore we are going somewhere le lehatse. So ne ba supa hela gore Botswana they are very supportive and ba itumeletse le ka ha this year inileng ka teng Golden Grand Prix ka gore regardless ya gore stadium ne sentse yang go ita gore they kept on laughing, which was not to mean a motivation to say e re jaaka lobelo la cross country le sa tswa go thatosiwa maemo go ya kwa go bronze. Dube a re ba simolotse go baakanyetsa lobelo leo ebile dikitso tsa loeto la kwa Diamond League di a go thusa go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntha. Re simolla go ipakanyetsa yone cross country ka gore ha o ka
ha event e setse e na le status ha e sa thola ile ya gago ke ya World Athletics ke bone ba ileng gore ha o sa ire sente ke bone ba ba affectegang go gaisa yaano go mo maruding a rona gore as the company ileng gore e dila le one arrangement ya mabilo re simolle go ipakanya gone yana. And Kampana Golden Door Sport Agency ita tshegetsa kgaisano cross country mo ngwaga ka kgwedi ya Sedimonthole mme la telwe ka Botswana Golden Grand Prix ka kgwedi ya Moranang ngwaga o tang. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. mme jaanong fa re tswa mo go tsa mabelo re tsena mo go tsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao Morena Ramorebodi o re tseya maina a banna ba le 43 a tla tlhotlhang setlhopha se se tla emela lefatshe leno go gaisanong ya Hollywood Birds Khosafa e tla tshegediwang kwa lefatshe la Aforika Borwa kgwedi e tlang. Setlhopha se se agilweng ka batshameki ba ba botlana ba ba nang le sebaka sa go iphitlhela e le la ntlha ba tshameka mo setlhopheng se segolo sa setšhaba gareng ga bone motshameki wa setlhopha sa Taunya Strikers Mofenyi Marope ke abetswe Lucas wa VTM, motshameki wa Township Rollers Setemo Segopolo ga mmogo le ke itumetse Samuzala wa setlhopha sa Sender Chiefs gareng ga ba bangwe. Morago ga go sa akarediwe mo setlhopheng sa setšhaba mo nakong e fetileng motshameki wa setlhopha sa Township Rollers Mothusi Khupa o akareditswe go katisa maitemogelo a gagwe mo setlhopheng se ga mmogo le motshameki wa Orapa United Rikira Tlhogo Phenyo Sarameng wa Swa Flamingos ba batla tshameka mmolagare wa setlhopha seo. Motshwaradino wa setlhopha sa Gaborone United Thabo Motswagole ga mmogo le wa setlhopha sa setšhaba sa makawana ka tlase ga dingwaga tse di 20 Jovan Nikolic le ene le bone tota ba akareditswe mo setlhopheng seo. Setlhopha se se solofetse go tsena mo kampeng beke e tlang. Lefatshe la Aforika Borwa le tla tshegetsa kgaisano e kwa toropong ya Bloemfontein kgwedi e tlang e le malatsi a le 4 go tsena a le 15 kwa go solofetsweng fa kgogo ya kwa go solofetsweng gore kgogo ya ditlhopha e tla dirwa mo tsatsing la ka moso ka nako ya 11. Trawetso re tlabe re beile leitlho le le ntšhotšho mo ditirelo le ditsamaiso gore setlhopha seo sa the Zebras sa go tsamaya se dira jalo jang ka ko lefatshe la Aforika Borwa segolobogolo motho a lebile jalo gore kgaisano ya sejana sa Afrika e tlabe e tshegeditswe kgwedi ya Sedimonthole le Hirikgong mo gone ngwagao le o tlang tseo le tsele gore di amana jalo le tsa metshameko mo nakong ya gompieno mme tswella o ntse o na le rona a re pele re kgaogana mo nakong ya gompieno ke lemoge ke be ke lemoga morwa rre Tshepiso Sekolo yo ena na rela dikgang tse ka puo ya diatla le nnaneo la The Daybreak le a tswelela. From UNFPA side, we know that midwives are the cornerstone of maternal and newborn health, even across the world. We also understand that their expertise ensures that expectant mothers receive care that is safe, that is dignified, and that is tailored to their individual needs. In Botswana, we know midwives play a crucial role in reducing maternal and newborn mortality. They offer support in communities where access to health care may be limited, and that every woman everywhere deserves safe, respectful, and high-quality care before and during and after pregnancy, childbirth, and beyond. Therefore, for us, investing in midwifery is not merely a health strategy, but a fundamental commitment to the well-being of women, their families, and future generations. The State of World's Midwifery report demonstrates that with adequate investment in midwives, maternal deaths could be reduced by over 60%, and newborn deaths by nearly 2/3. These are not just numbers. They represent lives saved, futures secured, and stronger communities. Also, according to the report again, findings highlight that both the successes and persistent challenges in midwifery care, but also while in Botswana we have made good progress in advancing maternal health policies, we know that challenges remain. These include workforce shortages, as we see increased number of qualified
midwife is essential to meet the growing demand. Secondly, training and development. There is a need for continuous professional development that must be prioritized to ensure midwives are proficient in modern and evidence-based practices. Around policy and funding gaps, we think it's important in terms of strengthening midwifery systems that requires a concerted effort from all stakeholders, being government, healthcare institutions, and communities. So at UNFPA, we understand that a robust midwifery sector requires strong partnerships. And today we are proud to reiterate our continuous commitment to supporting the Ministry of Health and forging a strategic alliance with the Nursing and Midwifery Council of Botswana. This is to ensure that midwives receive the necessary training, oversight, and recognition to maintain the highest standards of maternal care. This is possible through the collaboration, and we aim to strengthen regulatory policies that empower midwives. We aim to invest in midwifery-led care to improve maternal and newborn outcomes. We also aim to recognize the invaluable contributions of midwives across the nations. So what we know and our position as UNFPA is that when midwives are equipped with appropriate resources, training, and institutional support, their impact extends far beyond childbirth. They provide hope, they provide health, and the promise of a brighter future for families. So let this day serve as an emphatic reminder that midwives are indispensable. Also, that midwives save lives. If there's a key message we want to convey, this is it. Midwives are indispensable and midwives save lives. Their work is the very essence of maternal health care, a vital link between safe pregnancies and healthy beginnings. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help